Nacionalna alijansa za lokalno-ekonomski razvoj donirala je gradu Novom Pazaru preko 250 slatkih paketa. Paketi su podeljeni radnicima gradske čistoće u znak zahvalnosti za njihovo zalaganje tokom vanrednog stanja, kao i deci bez jednog ili oba roditelja. Grad Novi Pazar danas je podelio preko 250 slatkih paketa radnicima gradske čistoće u znak zahvalnosti na njihovom vrednom radu tokom vanrednog stanja. Paketi su također namenjeni i deci bez jednog ili oba roditelja, koja će im se posebno obradovati. Grad želi da na ovaj način, dodelom ovih simboličnih poklona, da se zahvali vrednim ljudima koji su također bili na prvoj liniji uz sve naše dobre lekare i ljude koji su održavali red i mir u gradu. Želimo da na ovaj način izrazimo zahvalnost ljudima koji su održavali javnu higijenu, ljudi koji su sve vreme ove pandemije profesionalno i redovno obavljali svoj posao, a to su ljudi zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Čistoća. Pošto se radi o malo većem broju paketa, znači nakon tog što podelimo zaposlenima u javnom komunalnom preduzeću, ostatak ćemo podeliti i porodicama, zapravo deci koja su ostala bez jednog ili bez oba roditelja. U ovim paketima nisu kao što su do sad rađeni paketi sa onim osnovnim životnim namirnicama, ovdje su pored mleka, sokova i slaniši i slatkiši, tako da ovi ljudi mogu zaista da obraduju i seba i svoju decu. Svi radnici koji nisu bili u mogućnosti da lično preuzmu pakete danas u Domu omladine ili su pak bili sprečeni da dođu, svoj paket mogu preuzeti u prostorijama gradske čistoće.